Yes, mbanje kubasuza abakozi ba Pirate Rwanda aho muherereye mu zitandukanye z'isi yose. Nkomeze mbifuriza amahoro n'imigisha nk'ibisanzwe ni Pirate Rwanda. Ni wa musora aho mbagezaho amakuru menshi bagiye atandukanye, breaking news, amakuru mashya n'ahandi wayasanga usibye kuri Pirate Rwanda. Bitunguranye twakiriye amakuru ababaje cyane. Na amakuru ababaje ku rwego mutabyumva. Nsengiyumva François ari gusatira gereza, yamaze gutabwa muri yombi ndetse ibihano birakomeye cyane bitewe n'icyaha yakoze, akaba ari icyaha gikomeye cyane. RIB yabitangaje ko yatawe muri yombi. Igisigaye noneho no kumenya ese kuko ibintu yarabikoze byagenze bite, bimeze bite. Kurikirana rero iyi nkuru kugeza irangiye umenye ibigiye kuba kuri Nsengiyumva François amenyekanye mu gisupusupu n'izindi ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu mugabo rero akaba yamaze gutabwa muri yombi ndetse akaba akurikiranyweho ibyaha bibiri birimo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 13 n'ibindi ngiye kubagezaho muri iyi nkuru yose uko yakabaye. Nsengiyumva François wamaye mu muziki nyarwanda nk'igisupusupu yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha bibiri byo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 13 n'icyo gukoresha umwana imirimo ivunanye aho yari yaramugize umukozi wo mu rugo. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko uyu mugabo yatawe muri yombi kuri uyu wa gatatu tariki ya 30 Kamena 2021. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiri yabwiye itangazamakuru ko ibyaha Nsengiyumva akurikiranyweho yabikoreye mu mudugudu wa Rubaya, akagari ka Rubona, umurenge wa Kiziguro ho mu karere ka Gatsibo, ni kuwa 18 Kamena 2021. Yakomeje agira ati amaze kumenya ko byamenyekanye yakomeje kugenda yihishahisha aza gufatirwa Kiramuruzi. RIB kandi yibukije abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese uzafatwa akora icyaha cyo gusambanya umwana no kumukoresha imirimo ivunanye. Dr Murangira rero yakanguriye abantu gukomeza kubyirinda kuko ari ibyaha bihanwa n'amategeko. Yakomeje ati turashimira abaturage ubufatanye bagaragaje batanga amakuru kugira ngo Nsengiyumva François afatwe. Nsengiyumva kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kiramuruzi mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Aramutse ahamijwe ibyaha akurikiranyweho yahanishwa ibihano bitandukanye birimo n'igifungo cya burundu. Itegeko riteganya ko gusambanya umwana bihanishwa ingingo y'133 ivuga ko iyo gusambanya umwana bikorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14 ahanishwa igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya. Icyaha cyo gukoresha imirimo y'agahato, ubucakara cyangwa indi mirimo ifitanye isano n'ibyo gihanwa n'ingingo ya 22 ivuga ko iyo icyaha gikorewe umwana undi muntu wese udafite ubushobozi bwo kwirwanaho nk'umugore utwite cyangwa umuntu ufite ubumuga ugihamijwe ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 10 ariko atarenze miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Nsengiyumva François rero yamamaye mu ndirimbo zitandukanye zirimo Maria Jeanne, yamenyekanye nka igisupusupu, icange mukobwa uraberewe, na Rwagitima. Mu mwaka wa 2009 nibwo yatangiye gucuranga umuduri nk'umwuga, akajya azenguruka mu masoko no mu tubari dutandukanye mu ntara y'Uburasirazuba. Avuka mu murenge wa Kiramuruzi ho mu karere ka Gatsibo. Ngira ngo murabyumva rero ko Nsengiyumva François igisupusupu yamaze gutabwa muri yombi akakurikiranyweho ibyaha bibiri birimo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 13 ndetse no kumukoresha imirimo ivunanye. Na makuru rero twavuga ko ababaje cyane, ni breaking news. Umwe mu master rwose abamaze iminsi barabuze ku ruhando rw'umuziki nyarwanda. Gusa abanyarwanda bahora biteguye ko iteka n'iteka ajya agenda akazima, ariko aremuku manager we muri Boss Papa Rebo, uyu mugabo Nsengiyumva François abarizwamo, akaba yaragendaga rwose agenda mugarura gake gake akongera agakora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo rero murabyumva ko ari inkuru ibabaje cyane kuri Nsengiyumva François twakunze turi benshi. Yamaze gutabwa muri yombi, ni burundu rero ashobora gukatirwa nk'uko nabibabwiye aramutse ahamijwe iki cyaha ari kuregwa cyangwa akurikiranyweho. Reka dukomeze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 mashya, harimo ibijyanye no gufunga amashuri ndetse n'ibindi byose byamaze gutangazwa. Ndabakunda cyane. Brace up.
Iki kiganiro n'abanyamakuru kije nyuma y'izindi ngamba nshya za guverinoma zo kwirinda icyorezo COVID-19 zizatangira kubahirizwa kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa karindwi. Aganira n'abanyamakuru, Minisitiri w'Intebe Bwana Edouard Ngirente yavuze ko ku bafite impungenge ko hari abanyeshuri bazabihomberamo kubera ko amashuri yafunzwe bitazabaho. Aha bitaye cyane ku bagombaga gukora ibizamini bya leta. Nkamara abantu impungenge ko iyo twafashe imyanzuro ntabwo twibagirwa uruhande rumwe ngo tuvuge ngo amashuri arafunze twiramije ko ababyeyi bafite abana bafite ibizami. Ngira ngo ikindi twakize cyane, ariko muri igitangazo twasohoye turavuga ko amashuri afunze, ariko ko Minisiteri y'Uburezi iri buze kwita ku bana bari bafite ibizami bya leta bizakorwa muri ukwezi kwa karindwi. Abo ngabo twabageneye umwihariko wabo, nta mpungenge bagira. Minisiteri y'Uburezi irabitaho, iramenya abari mu mashuri aho bari basanzwe barara n'abajyagaho ku munsi uko bibafate, ariko ndagira mbize ko nta mwana uzahomba ikizami cye. Iki kiganiro Minisitiri w'Intebe akigiranye n'abanyamakuru mu gihe hari hatangiye kumvikana icyoba muri rubanda ko bashobora kwisanga bashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo. Umukuru wa guverinoma akavuga ko ugutakamba kwabo kutashingiweho mu gufata ingamba, ahubwo ko habayeho gushyira mu gaciro hashingiwe ku buremere icyorezo COVID-19 kigezeho. Rero ko uwo muturire lockdown ntabwo ari ukwibarinda, ni ugushyira ku munzani ibyo byose. Ariko nk'uko ndagira ngo mutumva ko kuba tutayishyizeho uyu munsi ari uko twayibarinda abahungu bidusabye, oya, nawe yashobokaga, ariko dushyira ku munzani. Bivuze ngo dukomeze twirinde, niyo lockdown ishobora kuzagira ikongera ikaba bitewe n'uko imibare yazamutse. Muri iki kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi yakanguriye abaturage binubira guma mu rugo gukomeza kwirinda birenzeho. Ibihabanye n'ibyo bashobora kwisanga muri guma mu rugo. Twabonye ku manywa abantu bandika bavuga nyaboneka mu gikize lockdown ntabwo tuyishaka. Kudashaka lockdown nta kundi usibye kwirinda. Kutirinda byazana niyo lockdown, ko abantu bose barwaye mu gihugu badashobora kubona uburyo bavurwa n'abaganga babitaho, kandi izindi ndwara ziracyariho. Uyu ni umwanya wo kugira ngo buri munyarwanda atekereze ku giti cye, atekereze ubwo n'umuryango we, kandi ananumve ko covid iyije ntabwo iza ireba kanaka. Leta y'u Rwanda ikomeza kumvikanisha ko buri wese afite inshingano zo gukomeza kwirinda no gushishikariza mugenzi we kwirinda icyorezo COVID-19. Mu buryo bw'imibare, inzego z'ubuzima ziravuga ko ikigereranyo kigaragaza ko muri uku kwezi kwa gatandatu icyorezo cyarushijeho gukaza umurego. Muganga Daniel Ngamije utegeka Minisiteri y'Ubuzima avuga ko imibare yikubye inshuro hafi enye, agasanga hakenewe gukaza ingamba. Ntabwo twaherukaga imibare y'abantu 7, 8, 9 bapfuye ku munsi, ariko twese turayibona muri no minsi, cyane cyane muri iki cyumweru turimo twageze aho dutangaza abantu minsi ikurikiranye barenze 5 bapfuye bazize covid. Noneho wanasesengura ugasanga mu bapfuye harimo n'abantu bakiri bato, harimo nk'abantu bafite imyaka 40, 39, nta kindi kibazo cy'ubuzima yarasanganywe. Ibyo byose iyo umuntu abirebeye hamwe, ikibazo cya covid kirakomeye, ndetse n'ingamba zagiye zifatwa hakenewe ko zishimangirwa n'izindi kugira ngo uyu muvuduko w'ubwiyongere bwa covid udakomeza kwiyongera, ugasanga noneho kibaye ikibazo tudashoboye guhangana nacyo, kuko ikizaba kirenze ubushobozi bw'ibitaro n'abakozi bo kwa muganga kugira ngo bahangane nacyo. Ni byiza ko hafatwa rero ingamba, navuga ko zikaze, ziyongere ku zari zarafashwe mbere, ngo turebe niba imibare twayigabanya, hanyuma tukabasha guhangana neza tukanavura umubare uko uzagenda ugabanuka kw'abarwayi bafite covid. Mu bigaragara, Leta y'u Rwanda imaze gukaza ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19. Itangazo ryasohowe kuri uyu wa mbere n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe rivuga ko aya mabwiriza asubiyemo kubera ubwiyongere bw'abandura virusi ya corona bakomeje kugaragara. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.